dia kamari nyulik aing teh bebeja. Mana nyulik bebeja? Heeh, lamun tanpa izin eta mah nya carekan kumain. Ini kan mantan apa? Lah sia telat minta maafna. Mun mah nya kudu ditakol 3 kali. Jon. Cek. Iya. Aing kan nungguan dulu dan. Oh, geus atuh aing balik heula. Nos. Apa nih? Bebek apaan mah? Budak itu mah pece naon? Budak eta pece naon? Budak tempe. Aing duluan tuh. Oh, nah pokoknya. Pokoknya mana lu? Tuh kesal. Itu dia kemepet deh. Iya, ku si Ardi. Ya, ulang mah mainnya dam-daman bae gua ulah main petle. Begitu. Cara mainnya kumaha? Lomba. Aing balik juga. Enggak. Ayo ke dia. Gimana lu? Iya, Pak. Nah, dicaplok, pedang dicaplok, pedang dicaplok, pedang dicaplok. Oh no! Hitam. Cokot. Mana? Yuk kok dia sih? Oh, sok. Yuk kata. Yuk. Ayo. Yuk. Terus. Nah, ini. Yuk. Punya. Tunggu dulu ya, missing. Oke, ngisi itu. Balik lah. Kalau kalian sih main, ganti kan? Yeay. Aing mah jaga ele deh, ku aing mah. Jaktin deh lah. Tuh, gitu. Hok jadi ngojo. Sok tah. Hei, Adi itu gini ayam bengen dong. Huh? Ya yang bendo ganci aneh. Udah nggak rubah. Jadi ceko.
pasti mau disamunikan ke budak tra. Isi mana? Ih. Atau wis nelayan kali. Kali atau wis. Nya, ini bawa budak. Abian nelayan kali.